kajya gata iyo dadi amaraso aza kururana ngo amaraso y'umwana nasi uzoreye umwana aguhamagara ngo dadi kakakwitereraho muzamwumvira hemwe muzamwumva gute wana umugisha akakubwira ngo mami mami iyo tumaze gukuruza wamumva ari ngibisa niwo muzamubwira ngo mukecuru nyoko ngo mukecuru ayi mukecuru n'uwabandi si nyoko nyoko ndazaba mukecuru sema amen arabwira imigisha uwo n'umugisha umwe uko dukomora muri Kristo Yesu yaduhinduye abana yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana ubu dufite data dufite Imana rurema kubwa Kristo Yesu arabwira ngo aricyo mwishima sema amen asababwira ubundi wa kabiri uba muri Kristo Yesu arabwira ngo niwo watubereye incungu ngo aducunguza amaraso ye yewe hano ndi mukubona abantu bamwe nk'umuntu bahaye amaraso uwaguhaye amaraso umugwa mumugendana ukazumwishimana ngo yaguhaye amaraso litiro imwe cyangwa zibiri ugahwera ukazumureba ngo azuvuga ukazugenda ariko kindagendana amaraso ya runaka ukazumva wasa nawe Yesu yamenye yose mubwire ngo yose amushiramwe aruma arayafukumura yose aruma yose haleluya tugasohore mu kanwa kawe umunyamubiri n'amaraso shira ku ruhande ndora abanzi ngawe dwese sicyo haleluya number 1 n'abatware n'abategetsi n'abanyabushobozi bategeka iyi si y'umwijima abo bantu abo sabi inyama n'amaraso nabaki n'umwuka mubi abo ngabo urase uzurasa amasasu yo mwijuru utazashira mubwira mugenzi wangu utazashira umarireyo dwese sicyo haleluya fungura muri automatic fungura uhese ushanyagura umari abatware n'abategetsi n'abanyabushobozi bategeka isi y'umwe apana bumuco biki abumuco nibajya abagenzi bawe ni jewe nawe tugapime ngo ndase tugapime ngo ukomuka waba mu muco sema amen vuga ngo amen uzoburashe muri edikota yawe uzorase abanyamwijima imyuka yo mu mwijima ngo 10 biravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambare gukiranuka nk'icuma gikingira igituza mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. 17
mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'ingota y'umwuka ariyo ijambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, nsabire abera bose. Amen. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 murongo wa 21. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 murongo wa 21. Bibiliya iravuze ngo Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Ndore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Buyuda, mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Nishimiye Imana. Murakoze cyane. Tugize iminsi turimo tuganira amagambo baduhaye teme iri muri iki gitabo cy'Abaefeso, urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso. Twaruvuzeho cyane. Abaefeso n'umuhana n'uburahari, n'umuhana wo muri Aziya cyangwa umudugudu wo muri Aziya, umujyi wo muri Aziya y'Iburasirazuba. Ubu nyine ni Turki ya none, sibyo? Turki ya none, Turkiya y'uyu munsi. Uwo niwo yandikiye, kandi ni natwe yandikiye. Amen. Amen. N'abantu ngatwe ibyo yabandikiye nibyo natwe dufite. Runo rwandiko rw'abera rw'abantu bose bo mu isi, ariko aho yari muri Efeso, muri Aziya. Noneho rero ahabaye yarimo ababwiriza, bari bafite ibyaha byinshi, ariko ibyanditswe muri iki gitabo n'ibyo yabahuguraga. Icyambere, bishimanaga ubutunzi budaturuka muri Kristo Yesu. Bari abacuruzi, bagira ubutunzi bwinshi, bari aba businessman bose uko bangana, bari bazi. Yari gwiriyemo amoko abiri cyane, Abaroma n'Abagiriki. Bari bafite ubwenge bwinshi, bari bazi n'ibintu by'amategeko, barakora kweli, barakora, baragwiza, bagira amafaranga. Abacuruzi bari batuye no ku nyanja, mu bivuko. Ahantu hose hariho ikivuko hategezwa kuba ubutunzi, hategezwa kuba amafaranga. Bari bafite amafaranga ni ruhande rw'inyanja. Hanyuma rero ubwo butunzi barabwishimana cyane, barabwirata, bakaza babushimira ikigirwamana cyitwa Dayana. Abo bantu basengaga ikigirwamana. Cyambere bari bafite ubwo bwibone bujanye n'ubutunzi bafite. Icya kabiri, bari bafite gusenga ibigirwamana. Muri Aziya yose, Efeso, bari bazi ko ariho haba urusengero rw'ikigirwamana kazi cyitwa Diane Artem. Abaroma bayitaga Diane, Abagiriki bakayita Artem. Icyo kigirwamana rero cyari kigira urusengero ruzwi mu rwego rw'igihugu, mu rwego rwa Aziya. Bari bazi urwo rusengero ko ruba muri Efeso. Abantu bose bashakaga ubutunzi, abantu bose bashakaga ubukire, ngo bakagenda bakaja kuconga. Cyari kiriho amaberi impande zose. Noneho bakaja kugisenga, bakaja kuvuga ngo nico kibaha iyo migisha, cyo kibaha ubwo butunzi. Noneho Paulo ahageze, arabwiriza, arayigisha, abwiriza imyaka itatu yagizaho arimo ababwiriza, yazababwira Yesu Kristo wabambwe. Sema amen. Sema amen.
kuko yari yarereye mu nzandiko ze azavuga ngo nta kindi nagambiriye kubabwira ngo keretse Kristo wabambwe. Ababwira Kristo, ababwira ubutunzi n'ubukire n'icubahiro n'ubwiza no gukomera no kugubwa neza kuri muri Kristo Yesu. Sema amen. Cyo gice cya mbere yatangiye ababwira imigisha yo mu Mana. Imigisha yo mu Mana ni ugutoranwa muri Kristo Yesu. Imana, umugisha Imana itanga kandi yatanze kuri twebwe ni ukugutoranya kubera, kugutoranya ni ukugutsindishiriza, ni ukukwemeza, ikakubika, ikagushinganisha, ikagushira mu bere. Uku mwisi dufite Imana yamaze gutoranya, Imana yamaze kwemera, Imana yamaze gutsindishiriza muri Kristo Yesu, kandi ngo ibahindura bera ngo batariho umugayo n'umwe. Sema amen. Sema amen. Petero yari yaratsindishirijwe, yari yaratoranijwe. Petero yari yaratoranijwe kera, aratsindishirizwa mu Mana. Umugisha Imana yahaye Petero wa Yona, Petero mwene Yona, kwari ugutsindishirizwa kera mbere, kera agitoranwa na Kristo, agihura na Kristo. Imana yahise imutoranya, iramushogeka mubera, abandi bose nta makuru, imushira mubera, aratsindishirizwa, ashigwa mubera, imukuraho umugayo. Nicyo cyatumye Yesu Kristo yagumye amusisiraho. Niwe cyane yabwira, niwe cyane yacyaha, yari yaramaze gutsindishirizwa. Cyo gituma yamenye Imana. Bwa mbere Yesu abaza abigishwa, arababwira ngo munyitande. Petero yaramubwiye ngo uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Aramubwira ngo si inyama n'amaraso bikubwiye ibyo, ni Imana Data iguhishuriye. Ugira umugisha Petero mwene Yona. Yamamubwira ngo Petero, Simoni mwene, yari amutangaje. Yaravuze ngo ariko wowe ufite umugisha ku Mana bitarabaho. Simoni mwene Yona. Urahiriwe Simoni mwene Yona. Uko niko gutoranwa gutsindishirizwa. Iyo migisha Paulo ayigisha Abaefeso, arababwira ngo bene data, timugomba kwishimira ivyo mwisi bizashira, ni umugisha mwishimira uva ku Mana. Apana Diana, ni Diana cyangwa Artem. Umugisha mugomba kwishimira ni umugisha uva ku Mana wo gutoranwa mugashigwa mubera. Ayiya, ni mutoranwe mushigwe mubera. Haleluya! Nicyo gituma Yesu yazutse gutya, yamabaza ngo se Petero ari yarabi wabo. Imana yari yaramubwiye umugisha, yamimutoranya mushira mubera. Yarazutse gutya, yamabaza ngo Petero ari. Ndashaka Petero. Shaka Petero, ndashaka Petero. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Wese cyubahiro. Haleluya. Wana umugisha ubonegwa mu Mana. Ababwira umugisha ubonegwa muri Kristo Yesu. Arababwira ngo muri Kristo Yesu nimwe twaherewe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umugisha turonga muri Kristo Yesu, Paulo yazayigisha Abaefeso, n'umugisha wo kuhinduka umwana w'Imana. Yeme ndimwishimire kuba Abaroma no kuba Abagiriki. Uko ndaho muzwe, mubwire ngo ndaho muzwe. Kuba umunyamurenge ko ndahuzwe, uracyari hasi cyane. Haleluya! Kuba umugore gusa, takuba umugore gusa, takuba umugore gusa, takuba umugabo gusa, takuba umukobwa gusa. Icyo mugomba kwishimira, mwishimire yuko muri abana b'Imana kandi mubiheshejwe na Kristo. Umugisha Kristo atanga ni ukugira umuvandimwe we mu bwami. Yesu Kristo ni umwana w'ikinege wase, yari kinege wenyine kubw'urukundo rwinshi, ngo araza ari yisiga kamero k'abagaragu b'Imana, aramanuka araganduka, ngo aza kugira ngo dusangire, je nawe dusangire se. Haleluya!
Njenewe duhinduka abavandimwe abana b'Imana. Aravuga ngo mwishimire umugisha ubonerwa muri Kristo Yesu. Abiyo Yesu yapfiriye, abo Yesu yacunguye. Nimuba muri Kristo Yesu akabacungura, muzaba mufite umugisha wo kuba abana b'Imana. Sema amen. Takindi kibaho kibi kubaho ngutafite so. Uzoreba abantu bapfushe base. Habe na revera muzuri uko aracarira ngo ise yarapfuye. Gwipfubyi zizazi ngo zizazifa zikuze. Ndamwibukije. Opo. Takindu kibi kwa kuba imfubyi. Simbubukije. Ntabwo ndashaka kubereka agaciro ko kuba umwana ufite umubyeyi. Haleluya! Asifiwe Mwokozi. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Nicho gituma Yesu yavuze ngo simbasiga nk'imfubyi. Simbasiga nk'imfubyi. Arababwira ngo mwishimane kuba abana b'Imana. Umugisha turonga muri Kristo Yesu nukugira Imana rurema, nukugira data wa twese. Haleluya! Haleluya! Umuntu uzusenga ndavuge ngo data wa twese uri mu ijuru tararyoherwa n'isengesho. Naratangaye gucyo gusenga kanezerwa. Nigi uvuze ngo data wa twese uri mu ijuru, Imana ikikiriza ngo inyamwana wanje vuga ndumva. Yamara ukavuga, yamara ikagusubiza k'umwana. Asifiwe Yesu. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Yes! Ndabarakiye. Usarire nino muvyeyi w'umubiri azagera ukavuza umwumva atagifita atagikomeye muri wowe. Nzamona agakobwa kandi nzashika kambobera kakansomagura kakanyishimira kagasa. Ariko mu minsi nikamara kuba nk'abagore nk'abagore tikazosaba kugira gutyo. Nzoba umuntu usanzwe. Ariko iyo turi kumwe na Kristo tuzotumera nk'akakana kajya gato. Bwira mugeze ngo kajya gato. Kajya gato. Iyo kakavuga dadi. Amaraso azakururana. Ngo amaraso y'umwana nasi. Uzoreba umwana aguhamagara ngo dadi kakakwitereraho. Muzamwumvira hemwe. Muzamwumva gute? Wana umugisha akakubwira ngo mami. Iyo tumaze gukuruza wamumva ari ngibisa. Niyo uzamubwira ngo mukecu. Nyoko ngo mukecu. Ai, mukecu n'uwabandi. Si nyoko. Nyoko ndaza mukecu. Sema amen. Arabwira imigisha ubona umugisha umwe uko dukomora muri Kristo Yesu. Yaduhinduye abana. Yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana. Ubu dufite data, dufite Imana rurema kubwa Kristo Yesu. Arabwira ngo aricyo mwishima. Sema amen. Asababwira ubundi wa kabiri uba muri Kristo Yesu. Arabwira ngo niwo watubereye incungu. Ngo aducunguza amaraso ye. Hano ndi mukubona abantu bamwe k'umuntu bahaye amaraso. Uwaguhaye amaraso umugwa mumugendana ukazumwishimana ngo yaguhaye amaraso. Yaguhaye amaraso. Litiro imwe cyangwa zibiri. Ugahwera ukazumureba ngo azuvuga. Ukazugenda ariko kendagendana amaraso ya runaka. Ukazumva wasaza. Nawe Yesu yamenye yose. Mubwire ngo yose. Amushiramwe aruma arayafukumura yose aruma yose. Haleluya. Ayi bitungwa nayinka nayinuma zari zarananiwe kukoza no kukumaraho umwanda.
kumaraho ibicumuro n'ibyaha ngo ariko ngo ahinduka incungu yacu aritanga wese adasigaje na kimwe tiyasigaranye twebwe bari mu kugweza agasigaranye ntacyo yasigaranye yama yamena yose arakunguta aravuga ngo ndagucunguye umwana wanjye ndagucunguye mugisha tugomba kwiratana nugucungurwa n'amaraso ya Yesu yabaye igitambo rimwe na risa ngo duhinduka baragwa umugisha dufite turabaragwa baraganwa na Kristo mu bwami bwo mwijuru sema amen wone umugisha dukomora muri Kristo Yesu yazababwira ni myinshi iyo isoma neza iwereye ku murongo wa 3 n'uwa 4 wone imigisha ituruka ku Mana uwa 5 kugeza ku 12 wone umugisha wo muri Kristo Yesu kuva ku 13 na 14 na 15 na 14 13 n'umugisha dukomora mu mwuka wera ababwira iby'umwuka wera sema amen vuga ngo amen arababwira yazabigisha niho narababwiye ejo ngo mbakundira yuko ngo bakundaga ijambo ry'Imana Abaefeso bari barakiriye umwuka wera umugisha udukomora mu mwuka wera number 1 ngo ni uzuduhishurira sema amen mukabikeneza ni uzuduhishurira ivyanditswe byera Paulo yaravuze ngo nimbumeko y'Imana umwuka usobanurwa n'undi mwuka niko Paulo yavuze ntabwo Bibiliya tuyisobanuza teology oya teology ishuri n'urufunguzo n'inyota baguha inyota nuko gukangura niko kugukurugutura hanyuma umwuka wera akakwinjiza mu ijambo ry'ubuzima haleluya alo teology n'umuntu si mwarimu ni uhereye kera mu isezerano rya kera ninde wari mwarimu mukuru Gamariyeli niwe mwarimu mukuru abigishijwe na Gamariyeli Yesu yashitara abashima tibari bafite ntibari bararangije barahitimye bari baramenye tibambaye barambaye cyangwa ntibambaye barambaye bahabwa amadiplome ngo amare Yesu abuzwa n'iki kubemera sema amen vuga ngo amen subira ngo amen Yesu yakuyemo babiri yakuyemo nde nande Nikodemu na Paulo abwira Nikodemu ngo Nikodemu nubwo uri mwarimu nutabyaga ubwa kabiri tuzoshubona umwami Imana uri gutyo abwira Paulo arambwira ngo ndore uko ameze wowe kurandenganya nawe ngo kurakorera Imana ndore ya masomo icyo yakora amasomo wize nayo kundenganya va muri ayo ija mu mwuka wera aja muri Arabiya imyaka ingahe 3 amasomo aruzura yigishwa n'umwuka wera umwuka wera ni uzudusobanura neza ibyanditswe uwo n'umugisha dukomora mu mwuka wera uwo niwo Paulo yazabwira Abaefeso sema amen icyakabiri umwuka wera w'Imana ni ikimenyetso cy'abana b'Imana sema amen 14 arababwira ngo iki nicyo kimenyetso cy'abana b'Imana umwuka wera Bibiliya iravuga Paulo aravuga ngo ibashiraho umwuka umuntu wese ngo imushiraho ikimugaragazaho umwuka wera umuntu wese imushiraho ikimenyetso ikimugaragazaho umwuka wera kuko umwuka wera ari cyo kimenyetso cy'abana b'Imana abadafite umwuka wera sabana b'Imana si ikimenyetso dufite nk'abana b'Imana n'umwuka wera w'Imana abigisha iyo migisha atsimbura yayindi sema amen vuga ngo amen subira ngo amen Paulo amaraho ikigirwama intambara iraba imvururu iraba twese si cyubahiro haleluya cyo nicyo kimwe twasanze amaraho urusengero rw'ikigirwama hanyuma arangije mu gice cya 6 umurongo wacu arababwira ngo bisigaye rero akazi kari karangije operation yarayirangije
aravuga ngo ibisigaye rero mukomerere mu mwana no mu mbaraga n'ubushobozi bwe. Ibisigaye mwama mukomerera muri ibi, mugume mu Mana, mugume muri Kristo, mugume mu Mwuka Wera. Izo ni imbaraga n'ubushobozi buzabahesha gutsinda number 1 uburiganya bwa Satani, bizabahesha guhagarara mushikana mudatsinzwe, muzogira kituo, muzogira defense, muzogira headquarter. Hallelujah! Hari abantu batazi headquarter ikivuze, hari abantu batazi kituo icyo bivuze. Mbabwira igituo uko icyo bivuze. Tuweze swa muri hano ariko turi kumwe. Asifiwe umukozi. Ayimideho bana amabo atukuke milele. Yesu yigeze guhura n'umugore w'Umusamariyakazi, twamusomyana igice cya 4. Aramubwira bahuye, noneho baraganira, ikiganiro kiba kirekire. Mwarangiza aramubwira ngo ibo bagira umusozi bazasengeraho. Abasamariya basengeraga Gerizimu, abayuda bagasengera i Yerusalemu. Arabwira ngo mwebwe muzamusengera i Yerusalemu, natwe tugasengera Gerizimu. Yesu amusubiza gute? Yesu aramubwira ngo icyo ndaco biravuga, icyo si gitu. Bwira mugenzi wangu icyo si gitu. Iyo si edikota, icyo si icyicaro, izo si imbaraga. Aramubwira ngo umva umudamu we, igihe kirageze kandi kirasohoye, cyasohoye none. Abasenga Imana bakwiye kwisengera mu mwuka. Umwuka no mukuri ni he? Ni Kristo n'Umwuka Wera. Ni ya migisha yazababwira. Arabwira ngo ibisigaye mukomerere, mugume muri mu mwuka, mugume no mukuri muri Kristo Yesu. Icyo nicyo gituo, mugume mu Mana. Iyo niyo headquarter, ibwo nibwo bushobozi n'imbaraga zizabahesha gutsinda imbaraga zose z'umwijima. Sema amen. Vuga ngo amen. Ngo arangise aramanuka hasi ababwira abanzi. Dufite abasirikare ariko bataza abanzi, bakama barasuwo bahuye nawe. Ibabi cyane, babi. Umuntu urasa gusa wabonye ngo koma shitani. Yapfa kubona umukecuru kanyaraje ngo kuno umurozi ngo koma. Kurutu wisha amasasu. Hari umugabo umwe wanditse agatabo kamwe, arandika ngo hari abantu baza guhamagara Yesu, ngo Yesu yashika ngo agasanga ntakicabaye, ngo mu izina rya Yesu. Yesu akabaraje akakugaya cyane. Wafagura wahura n'umusaza wandi yavuga yagukoraho ngo ubonye ukundagize, yarakoze hasi ngo uko arandoze. Ukamurasa umusaza w'abandi ukamumara, ukamwica mu bantu, ukica abapasiteri mu bantu. Dufite abasoda batatereninzwe bataza abanzi. Asifiwe umukozi. Ariko Paulo yakoreye igitangaza aba Efeso, yabakoreye igitangaza. Nimwinjire muri iyo kosi. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Aramubwira ngo ese kuntu nabaye gute? Mwanya washize. Mwanya warangi. Niko numvishije. Umuntu wari hariya aho twasomye ndasize. Uko narimbageze. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Subira ngo amen. Arababwira ngo abanzi bacu mukuremwo uzuva amaraso n'ufite umubiri. Mukuremwo. Bwira mugenzo ngo kuramwo ufite amaraso n'umubiri. Uwo si umwanzi wawe. Bwira mugenzo ngo si umwanzi wawe. Ngaba basoda beza. Aba maraso ubakuremo, abo umubiri ku ruhande tugasohora isasu na rimwe.
ngo urasaba umubiri n'amaraso. Tugasohore mu kanwa kawe umunyamubiri n'amaraso. Shira ku ruhande ndora abanzi ngaho dwese sicyo. Haleluya. Number 1, n'abatware n'abategetsi n'abanyabushobozi bategeka iyi si y'umwijima. Abo bantu abo sabi inyama n'amaraso n'abaki n'umwuka mubi. Abo ngabo urase uzurasa amasasu yo mu ijuru utazashira. Mubwira mugenzi wangu utazashira. Umarireyo dwese sicyo. Haleluya. Fungura muri automatic. Fungura uhetse ushanyagura umari. Abatware n'abategetsi n'abanyabushobozi bategeka isi y'umwe apana b'umuco. Biki ab'umuco nibajya abagenzi bawe ni jewe na tugapime ngo ndase. Tugapime ngo kuka waba mu muco. Sema amen. Vuga ngo amen. Uzoburashe muri edikota yawe. Uzorase abanyamwijima. Imyuka yo mu mwijima. Sema amen. Arabwira ngo abo niyo bandi. Ngo agere mu Bakorinto. Makorinto nawe yari yababwiye abandi. Igice cya 8 ni igice cya kangahe twasomyeje. Abwira Abakorinto nawe arababwira ngo namwe abanzi mufite ni impaka. Murabona impaka? Muzi impaka n'urusaku. Ukiki cyari muri no muhana. Zira ni impaka. N'abadayimoni bazamuye. Zishyira hejuru. Impaka zose zishyira hejuru kugwanya kumenya Imana, ushake bw'Imana ngo mubarase. Abo n'abanzi. Aravuga ngo mufate mbiri ibitekererezwa muri bo. Ibitekerezo bibi byo mu mutima. Uzureka umubiri umara gufata amateka. Ibitekerezo bibi bitekererezwa mu mutima. Haleluya. Abo n'abanzi b'umusaraba. Abo n'abanzi b'ubwoko bw'Imana. Abo n'abanzi b'ikanisa. Abo n'abanzi b'abanyamwuka. Imyuka tso tugwana navyo. Paulo niko yavuze aravuga ngo twebwe tugenda nk'abantu ariko tutugira intwaro kandi ngo turagwana kimwe n'abandi ariko tutugwana nk'abantu. Twebwe tugwana mu masengesho turasenga. Timubonye hano twaza dusenga kujya turagwanye dukoze igitangaza dufasha umujyi. Mubwira ngo tubafashe Kenya. Asifiwe mukozi. Ayimidiwe Bwana mama. Asifiwe Yesu. Arabwira ngo izo ntwaro rero abo nibo banzi. Hanyuma aramanuka baheza intwaro. Fata intwaro ya mbere. Shika mwakire. Intwaro ya mbere nagakiza. Bwira mugenzi wangu akira agakiza. Fata agakiza. Iyo ni intwaro ya mbere. Kandi numara uyishire mu mutwe. Iyo ntwaro yababwiye intwaro 7 zitanu zo kwambara. Izindi 2 zo kwitwaza. Tukazitwara imbunda imwe. Bwira mugenzi wangu tukazitwara intwaro imwe. Ni 2 zazigendana. Kugira ngo zibashe gukora akazi neza. Avuga ngo umwambare ingofero ngo ibagakiza. Agakiza kanyu timukaza mugahisha. Hari umuntu uzugenda akagenda akazavuga ngo afite agakiza ko mu mutima. Agakiza ko mu mutima ntaco komara. Bwira mugenzi wangu ntaco kamara. Ndikaza gukingira bazakagucana ako kwicana. Bazakagushinjana. Mubwira ngo bazakagushinjana. Agakiza mugashire mu mutwe kugira ngo karinde mwinjiza mw'ijambo ry'Imana gukizwa kuzura umutwe kuzura ibitekerezo mugire gutekereza kwa Kristo. Sema amen. Muzamureba murebere mu gakiza tukazurebera mu mubiri. Bwira mugenzi wangu rebera mu gakiza. Ni murebera mu gakiza murakunda abantu bose muragira urukundo. Mubwira ngo umvira mu gakiza. Ni wumvira mu gakiza uzoza usubiza neza. Bakubwiye nabi uhosha uburakari. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Asifiwe Yesu. Arongera mubwira ngo wongere ukingira igituza wambare gukiranuka. Kicuma gikingira igituza. Igituza naco tikiraswe yeme. Bwira mugenzi wangu igituza kibe kizima. Igituza kwa kizima nugukiranuka. Kora imirimo yose yo gukiranuka.
niba uri umugore uba umugore, ureke kuba umugabo mu rugo. Umugore ureke kuba umugabo, tukazohaza umugabo. Guhaza umugabo ni icyaha. Kuvuga mu rugo ng'umutegetsi uri umugore ni icyaha. Wigana ituze, worohe, uwe uganduke. Umugabo nawe tukazuba umugore, nawe fata ijambo, fata imyanzuro. Fata imyanzuro, kiranuke. Kiranuka. 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 Ija ku ntebe. Uzuheza umugore ngo aje ku ntebe kandi ukamukoresha icyaha. Zumukoresha amakosa. Gukiranuka ni ugukora inshingano zawe, ni ugukora icyo ushinzwe. Sema amen. Vuga ngo amen. Mugatanga ibya 10 n'amaturo neza. Mukiranuke mubeshejwe n'ijambo ry'Imana. Ngo mukenyere ukuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Mugendana ukuri kw'Imana. Mwishingikiriza ku ijambo. Niwishingikiriza ku ijambo ntuzogira ubwoba bwo kuvuga ukuri. Sema amen. Ijambo ry'Imana riravuga. Sema amen. Ukuri kuba ijambo ry'Imana ukenyeye. Wicare ku ijambo, wishingikiriza ku ijambo. Ibyo ukora byose ubikorana ijambo. Umukaba urafasha, uzushiraho n'ibindi. Kubwo ijambo ry'Imana nibwo uzutanga, nibwo uzufasha abafakazi, nibwo uzurebera abandi, nibwo uzubana n'abantu bose amahoro. Kubwo ijambo ry'Imana. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Aravuga ngo mukwete inkweto, aribwo butumwa bwiza bw'amahoro. Sema amen. Iyo wirukankana ubutumwa bwiza ugira amahoro. Mushaka amahoro yeme, muzabifuza amahoro. Vuga ubutumwa. Bwira umuntu gukizwa, bwira umuntu agakizwa. Ni wirukankana ibirenge byuzanye inkuru nziza, ngo ni byiza ku misozi. Abantu bose barabyemera. Isi irabyemera ngo bizazamamaza amahoro gusa, bizazamamaza amahoro. Sema amen. Vuga ngo amen. Ubutumwa bwiza ni amahoro. Ni amahoro. Ni amahoro aba yuzuye. Arababwira ngo musube mutware indwaro zibiri zo kwitwaza. Izo nizo zitanu. Indwaro zibiri zo kwitwaza ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uzugendana muri Luka ibice 4 umurongo wa mbere. Yesu ageragezwa na Satani. Ajanwa mu butayu kugeragezwa na Satani. Icyo yamutsindishije yazamubwira ngo biranditswe. Bwira mugenzi wangu uzukoresha ngo biranditswe. Usoma yamusubije ibibazo bitatu, akamusubiza ngo biranditswe. Yaramubwiye ngo kushonje wagize inzara uri ku rugamba. Yesu yaramaze gutaka inzara. Satani yamubwiye atatse inzara. Aramubwira ngo wahinduye ibuye. Aramubwira ngo biranditswe ngo umuntu utazatungwa n'umutima gusa. Ugira ijambo rivuga ngo biranditse. Iyo niyo nkota. Uzugwanishe nuzosubona ikintu kije vuba uvuge ngo biranditse. Wibuke ko Bibiliya ivuga. Urugamba ijambo ryose riri imbere yawe, situation yose ije imbere yawe, uzumenye ivyanditswe. Iyo ni intwara. Iya kabiri ni ugusenga. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Nusenga muri ruga, usengesha umwuka. Nusenga upfukamye, usengesha umwuka. Nusengera amayitaje, usengesha umwuka. Nuramya Imana, usengesha umwuka. Gusenga umwuka ni imbaraga y'Imana. Umwuka ni imbaraga z'Imana, ni ubushobozi bw'Imana. Bavandimwe bene data, mwakira ijambo ry'Imana.